Gati në çdo komunë njëjti problem, mbeturinat. Edhe në vendet që ka kontenjer, shumë qytetarë zgjedhin që mbetjet t'i hedhin ose t'i lënë anësh kontenjerve. Kjo situatë rëndon punën e ndërmarrjeve publike që mbledhin mbeturinat. Me synimin që t'japin fund këtij fenomeni, Komunalja e Ohrit ka vendosur që të vendos kamerat e lokacioneve më të frekuentuara. Во наредниот период веќе е формиран, сега е веќе формиран тим кој врши идентификација на тие микролокации каде што несовесните граѓани вршат депонирање на каба зелен и отпад и градежен шут. Ги детектираме тие позиции, вршиме собирање на тој отпад и во наредниот период планираме на таквите локации да поставиме видеонадзор како би ги детектирали сторителите и би се заоштрила и таа казнена политика од страна на комуналната инспекција и од страна на надлежните во Министерството за внатрешни работи. Plani është që këtë sistem me kamera ta bëjë në 30 lokacione. Sasia e mbeturinave në qytetin Bus Liçenit nuk është e vogël, e këtë e tregojnë edhe statistikat e vitit 2025. Во изминатава година можам да ви појаснам дека имаме подигнато околу 1200 метри кубни кабаст отпад, нешто повеќе градежен шут, повеќе од 1200 метри кубни градежен шут и околу 800 метри кубни на зелен отпад. Kamera do të vendosen në fillim të muajit mars, ndërsa gjobat për ndocit do t'i vendosë Inspektoriati i Ambientit në Ohër në bashkëpunim me policinë.